M23 yavuze ko iminsi yo gufata Uvira ibaze. Inyeshyamba za M23 zatangaje ko abatuye umujyi wa Uvira no mu nkengero zawo bakomeje gucurwa bufuni na buhoro na FARDC, ingabo z'abarundi FDLR na Wazalendo bashonje bahishiwe kuko iminsi yo kubohoza ibaze. Byatangajwe na Dr Barinda Oscar, umuvugizi wungirije w'ihuriro AFC M23 mu kiganiro yagiranye na BMC Africa. Dukomereza amakuru mu Burundi bwabujije abayobozi babwo gutega indege ya Rwandair. Bamwe mu baturage b'abarundi bakomeje kwemeza ko kandi intambara ishobora kuba iri gututumba hagati y'u Rwanda n'u Burundi bitewe n'impamvu zigenda zigaragara. Murabyibuka ko mu minsi ishize twabageje inkuru ivuga yuko bamwe mu barundi batahaga baciye ku mupaka wambuka uva mu Burundi ujya muri Kongo. Umwe mu bari baragiye mu gihugu cya Kongo bari gusubira iwabo rero bakaba barabushijwe gutaha ku ruhande rwa Uvira bitewe n'uko ngo bageze mu Burundi bakabona baratereweho kashe na M23, maze bamwe barafungwa abandi basubizwa muri Kongo bitewe n'uko ngo bari batereweho kashe na M23. Ibyo rero bikaba ari byo byabaye nanone kandi kuri uyu munsi ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025, aho rero babujijwe bamwe mu bagenzi cyangwa se bamwe mu bayobozi bari basanzwe batega cyangwa se bagendera muri Rwandair mu ngendo zabo zisanzwe, bakaba babujijwe rero kongera gukora ingendo zabo bakoresheje indege y'u Rwanda ariyo Rwandair. Ibyo rero bikaba bigumye kugaragaza yuko kandi hari umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi, dore ko abarundi bo inkuru tugenda tubagezaho umunsi kundi ari uko bagenda bongera ingabo ku mupaka u Rwanda n'u Burundi, imipaka igiye itandukanye yose bakaba barujijeho imbunda ndetse n'abasirikare benshi bikanga ko u Rwanda ngo rushobora kubatera. Inkuru nyinshi cyangwa se ibinyamakuru byinshi biri kugaruka kwizi nkuru z'u Rwanda n'u Burundi, ariko rero reka mbabwire muri Kongo uko byifashe hano hakurya Igoma ndetse na Uvira. Ariko ubu ngubu noneho M23 yamaze kwisiga insenda, yemeza yuko noneho byanga byakunda Uvira igomba gufatwa. Byagiye bitangaza kenshi cyangwa se bigasohorwa na kenshi ko M23 yaba yafashe Uvira, amafoto ndetse agafatwa bari hafi ya Uvira ariko bakongera bagasubira inyuma. Ese no kubera iki M23 ishobora kuba yanga gufata Uvira, cyangwa se nibyo koko Uburundi bwabujije gufata Uvira? Bamwe mu basesenguzi rero bagumya babigarukaho, bamwe cyangwa se umwe mu bapoliticiens bagenda bafite amakuru atandukanye bemeza yuko Uvira igoye kwifata kubera ko ngo abarundi impamvu bari no kwikanga intambara no kubera ikibazo cya M23 iramutse ifashe karagace ka Uvira nyine ngo byaba bigaragaye yuko kandi Burundi nabwo hagiye kuba intambara. Murabizi ko mu Burundi amatora ateganyijwe, ari nacyo gituma bari kwikanga intambara bitewe nuko Perezida Ndayishimiye Evariste rero ariwe ashobora kongera kwiyamamariza umukuru w'igihugu, bityo rero bikaba ngo yikanga ko ashobora kugambanirwa maze akaba yakurwaho, ari nacyo gituma barwana inkundura kugira ngo Uvira idafatwa. M23 ariko yisize insenda ivuga ko byanga byakunda igomba gufata M23 bitewe nuko ngo bamwe mu baturage batuye mu gace ka Uvira ngo bagomeze guhohoterwa n'ingabo za FARDC cyane cyane Wazalendo. Murabizi yuko aho M23 cyangwa se uduce turi kugenzurwa n'ingabo za FARDC, abaturage bagumya barira bavuga yuko ngo ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo bagumya babatoteza ndetse bakabambura ibyabo. Ibyo rero bikaba ari byo bituma M23 ishyira imbaraga mu kuba yafata uduce twinshi, dore ko ibimenyetso bihari ko Goma ndetse n'utundi duce M23 yamaze gufata ari uduce turangwamo isuku n'umutekano, cyane cyane ibikorwa remezo. nk'ubu ngubu Igoma hatangiye kubakwa imihanda minini ihuza uduce tugiye dutandukanye twa Goma, ariko na Uvira niko bimeze.
muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo ngubwo nikomeze cyane cyane nk'abantu bazi Bukavu ho n'ibindi kuko imihanda imaze kubakwa ari myinshi ndetse isuku n'umutekano nibyo abaturage bagenda bishimira cyane cyane mu duce twinshi M23 yafashe. Ibyo rero bikaba ari byo bituma M23 yisiga isende ikavuga ko igomba gufata Uvira na Rwiza kugira ngo itabare bamwe mu baturage, dore ko bagumya bafatwa maze bakabishyira M23 ngo niyo yabikoze. Ariko se nanone nibyo koko M23 izabasha gufata Uvira ko umurundi uri hariya nawe aba ataboroheye, cyane ko byavujwe kenshi ko M23 yagiye igera hariya Uvira maze igasubira inyuma. Njye nitwa Mpinga John Peter Sef gakuba yingine mupingaji imbaya. Nimba ukunze ibiganiro byacu ndetse n'ibyo dukora, icyo mwisabira no gukanda subscribe, like ndetse na share, ukaduha n'igitekerezo cyawe nimba ubona tubikora neza cyangwa se nabi. Byose ni uburenganzira bwawe. Naho wowe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo, reba aho hasi hari igikumwe maze ukande like na sharing na video igire kuri benshi. Byose tubikorera mwebwe, tujye tubana umunsi ku wundi. Reka dukomereze mu makuru yandi mu kanya gato cyane, wowe ntujye kure. Subscribe to Mupingaji Empire, our home channel. Nyuma yuko Joseph Kabila asesekaye igoma bakamwakira n'amaboko yombi AFC M23, ibintu byahinduye isura maze inteko ya Kongo ndetse n'abandi bashinzwe umutekano muri Kongo bashagaraye batangira nanone kuvuga yuko bagiye gushora intambara kuri M23, dore ko bavuga ko ngo bari barayihaye agahenge, batavuga yuko ngo M23 iri kubanesha, ahubwo ngo nkuko bayambuye Walikale n'utundi duce ngo bagiye kongera barwane maze bayambure Goma, bayambure Bukavu ndetse n'indi miji ikomeye ngo yagiye ifatwa. Batangaje kuko ngo M23 muzajya muyumva n'iki nk'abumva amateka. Ubu rero M23 nabwo ikimara kumva ibyo kandi yahise ivuga ko nayo igomba kurwana nyine nta kundi, kubera ko iby'ibiganiro bisa nkaho bitanakivugwaho, kubera nk'ubu nyuma yuko bavuye i Qatar bakerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta yandi makuru hari yaho ibiganiro bigeze. Wowe uzajya ugumya kubana natwe, nzajya nkugezaho amakuru yose uko byifashe, cyane ku bijyanye n'intambara iri kubera hano mu burasirazuba bwa Kongo. We ujye ubana nanjye ndetse n'izindi ntambara zo ku isi, uzajya umenya amakuru. Nk'ubu ngubu tubafitiye inkuru iri guhuza cyane igihugu cya Kenya ndetse na Tanzania, bitangiye ari amagambo. Wowe ujye ubana natwe, tuzajya tukugezaho amakuru agiye